Kan nga lo, lo halo mo, okay? Dahan ng ganun ka na. Ito ba? Oh. Oh, ka pan hulong kan. At yung le. Yung ko belan ma ton an ton ning kan. Ready. Kak Asyang ulit naman. Okay. Yeah, can you bring one more just in case it breaks? Catch. 3, 2, 1, go! Asyang yang sebenarnya di dalam saja yang mau dibuat. Pak Suzuki. Dekat. Okey, sini pasang.